kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kocongki. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ikan huan sang bahalang nakathai mausan ram kila shimrai ban penseng no ikajing temu chongki bantur sekretariat lasai kasngi ka khatar ujul liu aja pun riu hadin mau sarkar kelas ngam ikajing dawa chongki kata ban weng no ya kam jong kasai computer limited ka basam boarding haki thai mausan ram kamen shwa ki sang bahalang kila rai bantur sekretariat pandawa nak sarkar kan weng no ya kasai computers limited henrai hadin baka sarkar kala penbana bakala weng no kila shim ya karai penseng no ya kajing hi. तो सचिन न प्लान दुनिया का तिनहुan sembalang kepada pokok contoh suram ablok di penpau ke jenis no keman ke background nomor ba hakijiyat di ke jengi hakini ki nyo benai ke ladap hakidei ba kini ka mat jindawa ke jengi ke tinuan sembalang na kebata ke persyak ke jengi yang ketika saya kebuka limited, baru misnyokmen shibun banyak kalian jom ke sorka menen kesini kalau ai yang dicoba, baru misnyokmen ai keburam, dan kebentar juga sorka baru kumjuru yang pawang misal, kasaba lasha skor yang kecing dawa kecing hakini ki Rio nyau tadi naik. Dan nak lihat kejungi jom kekenhuan. Hai kini dikenjat sini, hai kejung sisa. La keren hakilat pakai kebuat. Bahkan ni kah arterik, lada kesokar kamai. Ya kenu kejubam. Impenlong kejungi ke. Rekat upai pak hi barok naik kini kilai tadi ke blok. Hangtai kemar sekretariat. Andrei minin kesini ngelayo ya notification banyak kalian juga sarkar kalau cancel no ya ketika saya komputer limited baterai kam hapo jom ka mouse ram submission dan kalian jingi kumpikin huan sa sisin pa ipen benar bahagi bedai bat kekat arterik la syai kesini impen sengeno banlet hantai hakmat sekretariat nomor ba sarkar telah ai ke jubah menen kesni tikini gelong terjimpen tip baik-baik barok ki baik-baik inong song habarok lai teli kini ki blok ba lasai kesni nak liang jingi kum kekin hon yang tersengit no ya kejingi ki hang tai hikmat sekretariat ba kebaar nak liang jong kekin hon seng barang ipen pau kejing sengunguk kejing ai kublai na kebentar kenika isu ka pengilayan lengba jong kiniki henreu nyo teli ki benai ya kejing kersan bat ya kejing ai ke bormet sim haki bedai bat ni kum kekin huan bat ngepen pau kejing sengau ai kublai naik ke bentar barok lain teli di NGO keberadaan ringkat hai kebedai bat ke isu bat ke baju air musim nak kapor hamtam hak kejingai leti kejingi lengba jong ini ihnyo teli ki benai bat nga ai kublai ro nak ke bentar jong barok lain teli kinhon hamtam kinungelam jong ya central body ke belaju ai mesim bat ke bejudan rekat ro ki program ki juni ki penuju penlong lengba jo ki benai ki dei bat ki isu kumjuro ngasnyo ban ai kublai naik ke bentar jong ki MLA ki MDC ba keledan rekat ki bedai bat kini ke jingdawa ke jungi kum
ka kinhon sang balang. Ay kublero na kabenta kesenjuk rong ba snong. Kabangi juya trailan na kapor sa kapor hakibdai bat ke isu. Nadu bangi sedang ya ke kajinge ki kajinge. Kirang ba snong baro kibala ya ay kakti kenyang kakti kamon. Kumjuro kireo ba kilong kumi kilong pa bat kerpang na kabenta jong upai ba nabarok lai teli ki blok hakaba kila ai kajikasan ke popura yang ni kekenhon nadu ke pasdang hadu jong ke kapor ke banglayo ban khet yo so jong ke jingjong ba ngasngeu ban ai kublai ro na kabenta jong kitu ki pai ba ani ki consumer ki bomsio ya ke belai hakani ke company namardai ke jing bomsio ke jong pi kapau ba pi ai ke jing kersan met bet musem na kabenta jongi ngasngeu ban ai kublai pi namar ke jing lakloi ke jong pi ban sngap ya ke jing ai jingmut ke jingi kum ke kinhon sang balang bat ngasngeu ban ai kublai tulum lang ya barok kani sim bakani ke jeng ai kublai ke jengi in ai kublai kelum lang ya baro ki pai ba jo kadong kathan ke jengi ki pai ba naik ni ki lai teli ki blok ba ke jing dan rekat ke jong pi ke jeng ai men sem ke jong pi bat ke jeng kersan ke jong pi hadu ngeyo ban khet yo so jong ke jing job to blai un ke khu na kan tai jong pi bat udang yalam na kamtai jong pi hakikam ki pa pi pitrai haki snong ki jong pi pada kelang jengi kom ka kinhon nge pentip hakmat jong pi ki pai pa lan ki consumer namar ba nadu menen kesni ilayo ya notification ke banyak kelang jong ke sarkar kala concern lo ya ke company hapo jong ke mau suram subdivision namar kata nak kalian jengi ni kerpat ya pi ki pai ba dan ki consumer ba phimdai ban pat phimdai ban si we ke bilai ha kani ke company lada kat lada ba kani ka MEPDCL kampat wan ban tray hapo jong kamau suram subdivision dak ka basai ni kentu ya pi ki pai ba phimdai ban liksi we ke bilai lada kanika MEPDCL kampat terikam lani kampat wan terikam hapo jong kamau sunram subdivision desa sisien na kaliang jungi kum ke kinhon ba preng ke jungi nanti ke jungi lengba jong kiniki nyot li kitnai ko oi na kaliang jungi la tresitom met mensin na kabanta ke jingot ke jingnam ke jong pai ba jong dong kathan jong kamau suram subdivision hakibdai bat kini ka issue oi ngeleduk hiak ngeleduk dam la lot kisngi ki por lot kepisa andrei naman ngidon ke jingit na kabenta upai ba nyim semla khen kita ke ek baro andingi penpau masnyo yo blai le lam bolo dan rekat hak jingit nanti ke jingi lengba kini i hnyot tili ki benai na kabenta kani ke jingdawa ke jingi ya ka hok ka bagi dei hok ban hadu jong ke por nglayo ban khet yo so jingjong titang kini kiten kublai suan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.